Нет, ну все нормально, это такое время, я думаю, что это не самое быстрое, но почти такая хорошая. Я эту трассу хорошо знаю. По этой трассе умею быстро ехать, и все получилось. We have endurance race for 4 hours, and in this race, qualification have no sense. We can be first, we can be second, or we can be the 5 in the grid, so it's no problem. Ar rezultātu esam apmierināti, varējām bišķi jau varēja pielikt, protams, bet priekš tā, ka mašīna salikām tikai aizvakar, un tie mums pirmie aizvadītie treniņi nav nekādi īsti bijuši. Vakardien tikai, tad kaut kā tas sanāca ļoti labi, tad cerēsim, ka viss mašīnai nepievils un nobrauksim uz beigām tā kā ir. Un cīnīsimies, protams, par kopvērtējumu tad jau. Mērķis jau, principā, ir klasē būt pirmajiem un kopvērtējumā būt brīvniekā. I can say that this track in Baltic States I like most. It's very technical, of course dangerous. There are a lot of walls near the track. You cannot make mistakes, but it's very fast and interesting. Viss pazīstami, katrs līkums pazīstams, un tas, ka arī atmosfēra daudz latviešu ir. Ja gadījumā kaut kas notiek, un zinu, ka tu arī var uzreiz sataisīt un ir kam prasīt padomu arī. Tādā ziņā tas ir daudz labāk, un ir mājas prasa. Она очень быстрая, она очень динамическая, динамика большая есть. На ней надо уметь ехать быстро, потому что все повороты, те, которые есть, они из спортсмена надо очень знать, как их заехать, какая скорость, какое торможение. Из этого тогда получается хорошее время. Vienā līkumā gājot ejot ārā uz finišu taisni, izslīdēja pārāk traka aizmuguri, paņēma veco kerbu un līdz ar to kerbam diezgan asas kants. Uzsit vaidzināja ratu un nolauza kontrējošo skrūvi, tad to ķīps rats bija. Kamēr to piečuknījām, divas apus nobraucām, bet ātri nobraucām malā, boksos samainījām, nu jau viss atkal ir labi. Pirks vienkārši, tāpēc arī tas viss notika. Līkumā nolūk un savu. Эй, да, тут колонки. Сейчас. Очень трудная гонка. Очень приятно, что так закончилось. Everything is okay. Yeah. Perfect day. Yeah, super. Yeah, it was really difficult because competitors are very strong and it was very strange to drive in totally dark. We prepared car for this, installed extra lamps, and it was our car. This time was better, and our drivers and our team. Пропар абсолютно четвертой передачи. Пришлось ехать на третьей, на пятую. Но это довольно сложно. Тем более, что наши конкуренты достаточно сильные. Машина тоже даже чуть-чуть лучше. Так что все сделали, что смогли. И в такой ситуации очень довольны вторым местом. Первое место в абсолютном зачете в гонке 4 часа.